Hello, tuni cookie channel subscriber ho da bon vin lem na hi vin hichi CPU hi value chun RGB a hi in na hichi a build dan hi tuni in sei deu hi in ai la izat man ham ti ho chan ge ya in sei deu EPP ki haba masunga ti ho chan ge ya explain in bol deu hi in tuni hi cookie channel subscriber hon itiam khana computer na hon ron la ago no vai le ichi video ai nang dinga phachom ta hi dinga hi anavewen on ka hello tuni a hi computer ka ga so go ra hi in silonga computer sok len pen pena gala ring ka ti wa hi in ta he ka che de wei ta to a hi chalai hi silong sunga dinga computer store na computer store ki ti in hichi silong sunga dinga computer store la ang alin loya hi in michalaya hi assemble la ding ka ti a hi in to a hi chalaya ilut de wa hi chalaya hi sanitizer ho ippm ho bol ji in video aki post ki nin aban le to a hi chalai cabinet ki la a hi in hichi a cabinet a hi in a cabinet hi athena M1 hi in hichi gaming cabinet a hi in aban le RGB zong hi amalanga hi phantom a umin hichi phantom hi to a hi build an bol deu na an fit deu asunga ho EPP motherboard ho graphic card ho fit deu hi in to hin anavelo hen ichilaya hi software installable pe na hi in a wire ho hi ki fit to nai po in aji chu software ho ki install kim nai lo je a chu chelaya hi hita hi ki hong kara na lai a hi in to a hi engineer pan software ho thun lai ta a hi in ichibai ga abela chon na sunga ho graphic card ho ki kwaya hi ta in a hin la hi chi a processor a hi RGB fan ki to lo a hi icho jong hi kang upgrade in bol de wa hi in tu a hi asunga hi EPP ki koi ham ti in sei de wa hi in hi chalaya hi imu so ke de wa hi in hi chi a motherboard na hi na a motherboard na hi in ngaban la hi chol zo se hi asunga chu ki koi a hi tu hin khat na in sei deu EP processor ham ai lo le EP graphic card ham EP motherboard ke jang ham ti ho ban cha in sei deu a hi hi chilaya hi ga velo hen hi chi processor hi in tu chunga hi Intel a ki chelawa Ryzen AMD processor Ryzen 5 na Ryzen 5 third generation 3600 a hi in hi chi Ryzen 5 365 a hi in michi processor hi mangcha atu ni a hi computer hi hung ki se ma hi ichi a processor a hi na ichi processor a hi in tu hin aban ga vekit lo hen ichi graphic card a hi in ichi graphic card hi 2060 a hi in na 2060 a hi in ichi MSI a company chile MSI a hi in hi chilai velo hen imu so ke deu hi in chi 6GB a hi na chi 6GB a hi in aban le hi chong hi RGB hi kit lo a hi RGB ba ki la kit lo a hi a hin la hi chong hi hoita a hi tai na I to banga software sang jong le hi chi hin nom ta a kai zo a hi tai to a hi chi MSI a ma MSI a tu chunga ha ki bolin hi chi MSI B 550 a hi in na 550 B a hi in tomahawk a hi in hi chi a RAM to na slot li je a chu a kit teng jong la itiam khana upgrade a ki bol no mai le nom ta bol theiding a chu hi chi ki hlenga hi in hi chi aman ho jong hong ki ta ding a hi in screen a chu na mu de wa hi in
aban ting le hi chi hi SMP hi in ti chu power supply hi in na hi chi 700 watts hi in hi chi hi mundanga cho le chun man tam ta aman ki hi in asan dung ju ya hin la ama ho store hi 650 and lang 550 zong le aman ki bang so ke hi in je a cho hi chi bai 700 kala hi aban le to hi aban ga vekit lo han hi chi SMP hi agui ho zong hi adang ho to te ding a cho ho ta hi na hi chi aban le hi chi wa hi RAM hi so ke de we hin tu la phone out to 4GB 6GB 8GB am ta ni chi 16GB RAM hi in DDR4 hi na hi chi iza deu hi akit teng le ino mai le 16GB khat cho be ke nai le chun hi ta cho ke upgrade to thei hi in aban kit teng le 4GB na dei ham 8GB na dei ham si dung ju ya chon na upgrade thei hi chi hi ai le hard disk hi in aman jong na mu deu en sang ni le jasagi man na in na hi chi 240GB bo hi in hi chi first memory dinga ka za hi in hi chi ti lo wa jong hi hard disk khat ki jang kin in 1TB 1000GB khat jong ki jang a hi na a hin lai chi chu cover lo za chong ki vet sa lo hi ni chi ka sai in Athena MI1 na hi chi chu a hi to a hi unboxing ana bolu hitin izakai asunga ki fit na hi tai na masunga hi izakai ki fit na hi in a total aman momong chu a hi ai le hi chi 93,900 man a hi aban le tu hin unboxing ana bolu hitin aban le a speed ho zong ina te sit deu a hi Intel ebola kalhen lo ham ti ai le Intel ho a long term dinga cho a lasting nan na lo zo hi ADM sanga cho AMD sanga cho lo zo hi in a hin la hi chi AMD hi a phat na khat chu tu a Ryzen an bolwa pat na Ryzen an upgrade no wa pat na hi a hoya hi tai na Intel jong Intel a sanga a speed jong hu hat jo hi tai ni je a chu ken jong tu chunga hi Intel ka dal ha aban le AMD processor langa ka che kin hi tu hin hi chi unboxing ana bolu hitin aban le computer aong e to deu shut down ho a speed ho jong in test deu hi in hi chi ken ka cho na pen cho hi ai le nang hon nin dong jivin hi chi software nan ti jivin a hin la hi chi chu ke ya ka computer luya chu i bolai le chon password pi lu ji na ho dei banga kain hil thei ji po en na ise a chu hi chi computer hi hal khat upgrade ki bol han lang aban le YouTube channel nin do ho answer ki bol go le nom devin te ti a chu hi chi ong ki si ma hi in tu hin hi chi an hong do hi tin aban le light ho to in fit deu aban le hi chi I to bang avet ivet nai le I to bang ham ti ho jong ina vet deu hi tu a hi chi an kila do ta in ong kila do zo wa chu hi ta hi hin amalanga USB port ni min aban le microphone a khal speaker a khat jong kin en na aban le RGB ho a change na ding jong kin en tu hin light to ga fit no hitin aban le a light ho jong RGB fan ho jong I to bang ham ti ga vekit lo han ichi light to fit no hita in tu a hi velechon a color jong ki khialin nano mai le nang in jong hi chi color hi hi chi a light wa pen hi nano mai le na off thei nano mai hi le hi chalai na mi a color ho na dei dan na khial thai a hi na ichi chu RGB hal khat iga explain theyo hin tin amban teng la asunga hi graphic card in jawa ang chu kan sei ta in 6GB graphic card ke hap hin a graphic card man rong hi tam thaw hi na to ai veleu chun hi chi ka laptop ma hi in ka laptop to hi chi screen hi ga te ai le chun ka cho thil I bol teng le ano ma no mai tai ma sa cho mouse cursor jong ke hol mo di eng hi in aji chu screen niaw se en na
tu chung hawang is a cursal hol mom la lai ma sanga ki tol le le yang le na li na ki mu hi ta in aji chu ama sa chu screen neo na ki za ji jong hen tin hi chi ka computer lui cha hi in a screen ang sound speaker de na hi in hi chi ken branded na kana la hi in assemble kana bol lo hi na a brand na kana la tho hi in hi chi compact nga hi in bye bol de wa hi tai to hi chi langai ga chi kit lo han hi chi ka laptop pen hi ai le i3 na Intel hi chong hi Intel hi in ka computer lui jong chu Intel company tho hi a hin la hi chi Intel hi a ke khop ta ja chu tu chunga AMD processor langa ki chi hen tia chu AMD kana la hi in monitor hi ai la chun HP hi na hi chi video ma sang chu unboxing na ho kan website ta in to hi vele chun hi cha site na hi CPU a umin agang le jiang in ain la computer gang le zong le ei ma nai le chun i ma cha khan ket lo in na tu hin ga test le han beta chi shut down ga bol hi tin hi chi laptop hi shut down ni bol ting le computer mo chu shut down ni bol ting le minute khat minute ni langan la aji cho na aji chu hi chi laptop hi SSD hard disk lo hi na HDD hi in hi ji a chu chewa hi password pi loot ji a hi ahin la tu chunga hi agang dingi dei ta je wa chu ichi vele chun minute khat lang lut na hi in ahin la tu a hi chapa hi shut down ga bol le han vele chun hi chlai mi a chlai a shut down ga bol le han second is that am khat bol lut nei na amal man direct a ke off chat jeng hai ichi chan chu tu ni isei thei hin tin itiam khat na ichi to bang video ho na vet no ma hi le comment nan ke bol wanin ki to kit thei hi in na het thim lo wa ma wa jong le ni chong chunin ki to kit thei hi tu ni cookie channel a CPU upgrade e bol now hi chi chan chu hin tin itiam khanan het thim lo wa ma jong le nin ki to kit thei tu a pat na hi software software jong le nin do zo siu chu answer ke bol thei ding a hi tai ti chu ika sai thei hin tin MS Office MS Word na solve a type dan ti ho long nan dong bin cho long chu in ban sei di wa hi in ananga la lo win anom leo chun tu ni apat na hi video regular ta in upload pan kit di wa hi tai ti chu kain tim nom hi cookie channel subscribe bol ho zo si na chung win ka ke pa na kan phong e